So, now let us go high again. Buku Mamita Debbarma on the stage. Dalai hambai sini buku Mamita Debbarma sini orang sahabat nama bagi ada yang sini judges oni comment ono sini kain elene judges ono angko nai sini sarsorok ni yang kita cengai. How korang falam kuliah mantabu kuluka asole siringon tangga korang kai ani kok apa no apa tak kita norong rimang akeba tapi pernah tu kamu tapi korang kuluk baca hambai. Sir Hemanto. Rasa mengle, rasa naik baik rasa ka abon le ulo singsi. Rasa mengli pop thai, mereka cili borong di thani go proto dito. Abo cole itu pop thai. Okay, pop thai no rasa mani mereka hambai. Tai nini rasa meng choice kemana ni mereka ham nung kabo, sum alka ke recording lo kena ni pohai ni nungka muda-mudi. तो बोलते हैं ऐसा कहाँ के सब ने नीचे तक लगी कुछ कंगोटे जो काम सब उसे इस पर Nabi Torba Mami tadi korang tu belai ke range Kaham kolok mang ucubo kaiman hai pano asal ucubo cirik mau kurang ya woi korang rotai kisah ketai klien untuk entertainer sijagi tau kan ni sama ni logi resam ni logi audience buat kisah sak nari matong mereka apa tu nangun hai pano tak kisah bat ini ketai klien sabdi belai ke kenapa kah hambai tibu blok ti ayu blok itu tong mereka hambai mana Cakap lain Mamita ini rasa mau
रोजाबना निशिका जे फुरफानो मिउजियाम रबाय गाहाम के सालायना देनि नि खरां बर' खानासो आदि रोजाबमंनि जोंनि खरां गोतै इमानि जायगा दं जे कोन रोजाबमंनो सागनि खरां बायसै क्राइमानि स्केल मेन के स्केल बुजिका आजकल ठीक इनके नुताय बखदै के रोजाबमाना सररो काम करना रिजर्व का वो साल कबलाई बे एग्री तंगो पुला फाइसिंगो रंग थानी किस्सा निनी उगों का कन्फ्यूजन का है दा ठीक है तो इनका अब एकदम तब तो जेहेतु टफ कंपटीशन चले तो आप किसे खेल ओवरऑल काम रिजर्व थैंक यू बेलाय के हम